si hui pa pularin moya ka hlum na rap thlak le athi na chungchang thil mak tak om chu tlangwalu shranga source zoram politics le news facebook april ni sompanga inrin ni kumsang ni somni pathum si hui khwa chung ko har save tak mai pularin moyle anupuite afate no pangte te pani nenan kho save a chung ko him thei tak ni in pulal du oma mla huan po hi anlo in kolvereng to ni kumsang ni som pathum congress sarkar non le hnulok december ni sari khan pularin moi hi saku thangte kam turin aramwa ka hemini yana hotak meilo wangin atuka zonani a pulal du oma huan ipchia luang huna ka hlumti sha takin thia charani he thi na hi social media lar ma le internet khovela kan na chen tam ma deuni wangin mi pui tam zokin kan shelawa internet a po zon mu to rom lawani reverend chanchin moye thi na te kan politicize na sa emema kanin chir the na sain rin dan le mu dan po kan soina sa le a he si mui pa re theile khongai thlak tak thi na hi engwangin nge kan soilo bi kang engwangin nge he thi na chungchang ziak tu hi case file a chui zui kan ni bi kang reverend chanchin moye thi na po anziak kur dep dupalom le hetia pularin moya thian charnu hian lengpui phc a postmortem ani a silai mo taksa a moni lo wangin achung tile khotlang roi tu tingen na angin civil hospital aizola postmortem non le ni in heta hian silai mu changkang tak minazong nei phak lo silai mu chu ataksa mu anita ni he thil thinga hian fir the lu ni lawa police te na tulang an bo zui ngal wang le case and register wangin achung te hian thelu shan pa ngai lawa andani he thina hian me pakhat balu la thin chu witness a atira tanga khati hunlaya soidan chuan pulal do mate huan munglama hian pulal do male a thian te pani he silain ka siakin anom tho soeni mase witness hi to tenemo anchil danin in har sa si a kota kalringa ngainia irinain ibwai tammai mayang anti sakwangin ai nuk dokta ni inan soya anuwa michen khaten he thi na munan zuk en hian pulal do omate omna le pularin moya thi na hi inep chia chia meter som pasari vel bor chawain hlatani anti kangai to mai mai chu khati khopa inep thale hla overlo ram noya nim bukara mishing hanom se kamnam de chuan ran sai motia ka mai chu olde turani khesayo hi voilingot thlak ni in heti hunlai hian pudu oma hian puholele pupate te abyak tlun le komnge emem hunlai khani a AMC election a khati laya MLA polani lo puzoram thanga chu puhola ma fiam thutho nana aman lai MNF opposition lai mani se MNF khan na satakin congress ruling ai khan abeina sa zokani kha kashi swal lawani chuan heti hunlai hian puzi rahi azin nge medangin charsan lak lai nin kashia kashi swal mai thei he kesi makdeu chu ti hian an khalan khala azuzi nge top to nge ala kalzel ti pon puile fa te hian an chimia to lo ni chu he thil hi ti palni in angai theina lai oma ma se ti tu te hian pathian ne na le pularin moya nu puile afa ti ne na hian ngai dam dil nu no le ta se atha khop mai anni po hian kum tam takkal to thilani a case ziak lut lovin an ngai dam mai therin om mishing muwa zep theima se pathianin kim che tu ma hian alein puang don tho tho si a sum do na ni mo politics a ni mo thildanga po he thil ti tu hian atum ram thleng phalovin atluan lo pha nge yang ti he karing tlatani pularin moya fam nu puile fa ti hi anhar save emema kc thar thole du ma se antana boy thak si a social activist piwanram chwangi temo mimalle pol tlom ngai ten poisa tho khoma anpa an ngai thi na zuzi bo mai tur hi anriru nom nan le an mangai anpa boral dan dik tak she tur hian kelo pen chwa sak turin kan som nga la che u